visited here, so maybe I have no expectations. Of course, it's fun if I can have some so-called hands-on experiences. It's necessary to go with a guide, friend or something, because the environment is totally unknown. Yeah, I have never been alone at those guided, what are they, tours, but I think it's very I can have very much information from them, because the guides tell about whatever it is there. No, ei tarvitse. Haluatko ottaa tämän kartan mukaan vai? Jos mä voin ottaa sen, että käyttää. Toki sitä saa. Sä voisit jättää tänne näitä minulle sitten, kun ei enää tarvitse tai lähteä. What's this? Siis päivänvarjo. Joo. It's quite impossible to listen those voices and these lectures. No, I don't think so. Can you follow those? Because there's so many. Yeah, but maybe it's because I have to always do that everywhere. So I have to choose the information I follow, and that's very essential in getting some information. Cardinal's jacket is orange and cold. Tässä on 7 veljestä, Turun kaupunginteatterin 76. Tämä teatteriesitys tai 7 veljestä, TV2-teatteritoimitus. Haluatko jotain? Joo, 7 veljestä, jompikumpi ihan sama. 76 vai 89? No vaikka 76. Katsotaan. Toi on Esko Salminen nuorena. Sillä on vauva sylissä. No niin.